Sente zirukwingana billion 3 na million 6 omusente za Uganda nizetengwa okwombeeka oburaro bw'abaishiki ah'ishomero rya Father Bash Foundation St Mary's Girls Vocational School. Touch your pockets, mukama abaho mutima gwo kwata nyingi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mushirire Katarina wasena natira ngubyona nibirgo mu rukundo abo kutungura no kuzamura umuntu. Reverend Father John Baptist Bashobora nagira ngu ekigendererwa kye no kwatiraho abana abatarkwebasa na munonga abana babishiki okushoma. Omugwanje no gukustura omwana ogwetakwasa kusoma. Omwana kugira kinyowe tinkuza kusoma ishomero rya Merehiri tinkuza Nyakibare tinkuza omashomero g'amahango kantega agahiguru mnoga ga government kana gatatu church. Omnyishengero kazi oworurembo rwambarra atkwasa Rita Bwahika niwe yazwekera omuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero Thomas Tayebwa nk'omugenyi mukuru. Erizuba okwombeeka oburaro n'ekintu kikuru munonga ahabw'okubana mukimanya nti buli omwe ari n'ishomero olikubaasa kutambura okashoma okataha. Ogu yahaye omuganda gwa speaker gwa miliyoni 10 neze miliyoni 2 okwatiraho omurumo ogu. I would like to hand over 10 million Uganda shillings cash from the Right Honorable Thomas Tayebwa. Omugandi obureberezi bwa nkore bwatongoza okukoresa obuhereza bwa X-ray omu byafaayo by'irwariro erya Ruharo Mission Hospital. The whole aim of it being digital and easily adjustable is on a click you instruct how much raise to give. Because the previous one you would have it preset that you select you are going to do a chest. Kandi natwana tujimodoringa kugira ngo X-rays ezitukuta muntu zibe ziri customized nanga shizitarenga kukira ezishemerwa nizihebwa muntu. So machine niyo mutano kandi technology ensya tushaba abantu ngo bagikorese munonga. Mwayima yo kutongoza X-ray aba bahikaha museum eriya hakabungo Ruharo. Omukushaboku miliyoni 3 zarundanwa kandi omugenyi mukuru yasima bikiriza ahabwo kwatiraho ekanisa. Acho mugona nuko gukora pavers mwangaje karka akacucuno nozo mucenabiro omwashrumu orkayo kituyo neyera ozako bishop sigade ananka ni parking otahum cathedral ogarko wani mucucuno za kushangeza na chitunda kungana. So nyina kwasima abantu abatukitara nchiko bakakora umurumo gw'amani murunjo gwo kutangaza enu tureke kurha umukoraje akubona kuburika turyajesha turba tutaru kwa masiko tureke kurha ukoraje chemerwanka government kushanga mtu n'abakutwe bigono gihanga kandi nanasimire okugira ngo ekanisa tekomere hakutuburenjeri cyonka kuyaweteire ngone bikorwa. Omugandi abashwerine bashabo kuhereza n'ekitinisa mu maka gabo okwenda kuchendeza muhondano yo mu maka okushabo kwahebwayo Catherine Tumwesije aha mukoro gwo kujaguza ikiro cya Mariamu aha Ruhandagazi Church of Uganda omuri Singiro district. Njara ngutukura tere echara joro charange chiyatuhire ninga ebyahandishurwe ebiri ombefeso shora ya katano mushorongo gwa 22 ubwo kugira ngo abakazi borobera abashija kandi okuchukura ekiro cya Mariamu tubantu enda kwegesa abacyara kugira ngo ahabwo butabangurwa bwo maka bubase kurugamo ahabwa umuzwekero witu Mariamu watuberire cyo kureberaho kandi akaba ari yo mucurezi. Julius Begumya wabo mugenyi mukuru yashaba abakazi kugumiseriza umushwere bwabo nangwa no butabanguko buryo mu maka twahita abashombesa nkabo batwegesa aburungi bwo kutura n'abakazi bitu
aha biconje biri mu bakazi bitu tukaturanaje nabo bikiza kutwera nyeja kare tushanga tuna abana barungi tuna makamarungi Gasha kwa Eli Akiza Senyo Gideon na Anita Tukunda.